Pa ne mremo protiv vas sve. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, molim vas osobne iskaznice na ulici. Svakako, izvolite gospodine. To više, hvala. Izvolite. Hvala. Kojim povodom ste ovdje, može li se znati? Evo, došli smo ispred Konča razviti transparent. Ukoliko smijemo i možemo. Naravno. Ako ne smijemo, Dobro. Vaša osobna iskaznica? Marković. Nemate osobnu, imate samo odlično. Da. Dobro. Evo izvolite, ovo je vaše. Ovo je vaše. Dobro, na prvi kada imam nekako. Veliki. Dobro. Ne piše ništa uvredljivoga, ništa. Dobro, nema da razlačiti. Šta je gore ispisano? Piše zatvor za Free Tibet. Dobro, hvala. Šta se može?